mondo ola wati ya uwo no mbethu kiasya wakatano mutheu ni muthenya wa kulilikana na kubindisya kuthinwa na ukua kwa Kristo kwondo wa wobosyo witu uthaithii wa wakatano mutheu ilungu itatu mbee ni kilungu cha kwiwa ndeto ya Ngai miaka 87 mbee wa kusya kwa Yesu mwathani Isaia ni wawetie nesa biu iulu wa undu mwobosya ukathinwa na kuwa ni andu. Yesu mwene ni wawetie kana giku chake cha nthini wa mubango wa Ngai wa wobosyo ila waisye nondu Ngai ni wendete nthi muno ni wanenganie mwana wake umwe ni kana ula umukia ndakakwe indi yethiwe na thayu utathela. Ngai ndatuma mwana wake kunthi oke kumisilela indi ni kana atuike mutangi wayo. Kila mwandiki wobo musio nwelesya yulu wa kiku cha Yesu ni wakaiye na wasya munene na akwa indi vai umwelesya nesa yulu wa kuthina kwa kimwe kwa Yesu. Kiku cha Yesu kiyayo cha usenyo cha kibathukanio cha mwanya kilungu cha keli ni uthaithi wa ngelanio kandi tunenga ngelanio ndaiya tuiswane yulu wa Kristo la ambiwe ngelanione etikia thakame yake vo kwondo witu. Kilungu cha gatatu ni kuswane yulu wa chao ya cha thayu vala tumwasa Kristo usu athiniwe kwondo witu ekale nthini wa itu atunenge vinya wa kwiyumia ondo we weyumisye. Yesu akwie ngelanione niki ne bambitio mau wekite ni kana ambwe ngelanione asomi mau bo museo wa Ngai ni mathianite na makulyo na makaweta itumita itano ila sumanite na uwa kana mundu ndai atonya kuibathie wana isi yake mbee wa ulungalu wa Ngai yote muthia. Ngai ni ulungalu na ndai ale ya kutunenga uivi kulea kutunenga ituvia na isito ne uthio eku ende Ngai ni mulungalu na mwene tei wa Ngai no komana na usili wake wakati na usu niguo ulungalu wake no Ngai utonya kwika au na niguo amutumia mwana wake Yesu atuibethi witu kwa kukwangelanione. Wendi wa Yesu kukwangelanione bandu baitu niguo walungalilie kithimi cha Ngai cha usili wakati nondu ni cheketwe ni thabu sito. Wendo wake ni waibiethi witu kuthina na gukua kwake ni kwa ibiethi witu na kwa twobosya. Mutheu Augustine na mutheu Thomas wa Aquino ni mawetie kana Ngai ayo atonya kutumia nzia ingi kutwobosya indi Ngai anyubie nzia ino ya unyama na kikuo kutwobosya. Asomi amwe ni maasya Yesu akwiengelanione ni kana ibethie witu wa thavu mwaka wa 57 itina wa kusyawa kwa Yesu mutheu Paulo ni wawetie asya kiku cha Yesu cha yiko ya ubosyo na wibi nondu Ngai amunenganie Yesu akue kwondwa na isito. Mboya ya witikilo wa atume ya Nisea iweta ati kwondo witu na wobosyo witu ni watheiye kuma itune na kwabewa mutheu asya wane mbikila Malia na atuika mondo kanisa ni bundi asya kwosa na isito ta uguo otondu nzama ya trend ya wetie na nicho katika isumo kaweta tutalila wa ulungalu kwisila kikuo cha Kristo ula wenenganie ngelanione ta nthembo ntheu ya kumwendesya Ngai ula thakame yake yathambisye thabu cia andu onthe. Keli Yesu ni watuthaisye kuma ukomboni wa thabu. Yesu mwene awetie kana mwana wa mundu okie kwinengane akue ni kana wobosya andu aingi kuma na ine ikwani ya ulungalu kwa Ngai yaivo na mundu ndayatonya kuiva undu kwa ile no Ngai waivie kwisila kuthina na kukua. Mutheu Paulo atulikanasya ni twathoiwe na thoa munene katatu kuthina na kukua kwa Yesu ni uivi wa mwanya na wakwiana kwondwa wekeo wana isito. Yohana Mubatisi amwitie kalondu ka Ngai ula ubeta thabu cia nthi. Mutheu Yohana amwitie Yesu nthembo ya kuveta na isito. Nzama ya trend
ya mitie nthembo ya Kristo kitina chawo bosio wati na tene. Kana kikuo cha Yesu cha ingelekanio ya wendo wa Ngai kwitu kwa kunengane mwana wake ta nthembo kwondwa na isito. Ngai ni wonanisie mubango wake wa wendo ona yila twayabitania. Kikuo cha Yesu chabangikite kithuthia andu iulu wa tei wa Ngai na kulelia umuango ucio ni kana matonye kwilila. Muthia kuthina na gukua kwa Yesu kwa wonanio wa umwi wa mundu kunyamaoni. Yesu atwoboisie na atutungiania na Ngai kwa kuthina na gukua kwake. Nicho tutonya kuelewa na kwielewa mathinani maitu twamakwatania na mathina ma Kristo. Ngai ukunyama ni uthuthio kwa andu mekunyama. Ngai ukuthina ni uthuthio kwa andu mekuthina. Nitwaile kutia nai na kwika useo. Yesu athinie nundu ana isitu na tuikamutunge ngelanione ingi. Ona atiwani amanyiwe make Yesu ni weyumisie eke kwenda kwa Ngai. Tuyika kwenda kwa Ngai ethiwa nitutulwa ngoo ni alama te kuona useo witu kana ntheko cio kwitu. Tuboye binya wa kwikanesa kuma kwa Ngai twabaluka thabuni tukilewa mituki o tondu Yesu weka abalukua ni ngelanio na kuendeana chalo mubaka Kaivali. Atheu amwe ni matuonacia kana ve ukumio thinani kwabogua kwisila kikuo cha ngelanio ni nthimo nene ya mwikio. Atheu amwe ni mesile mathinani manene na momisya nundu wa kuelewa ni nthimo ino. Mavulanilie mathina na mawomo na utani wa Kristo kwondu wa ukumio wa Ngai. Omonthi meitune maitana ati na tene. Kristo ndai bitha menziani akatia ngelanio yake ang'ang'anie nayo mubaka Kaivali. Amwe maitu menda kwilela ngelanio cio anduni angi. Yesu aisie wenda kumovikila ile na kwiya ichangelanio na kumwatia. Kua ngelanio yaku ya musi waku, wia waku, kisomo chaku, atui maku, kibeti chaku, mutumia waku, ucha waku, uthui waku na uyuka tumwatie Kristo. Uthambio ni vae Kaivali na nthakame yake indi unyayo ni tune tuthi na Yesu.